Nimin Khan sub headquarters YMA Hnuaia Compound Committee te chuan dia kon bung bula heroin hong sari an man. Government Scholarship College Zirlai Botany Department te chuan exposure field visit nein Gorgeous Agrovet Limited and Co oil palm mill bukwa nei le oil palm chin na hun bu chang phai an tro. Assam Sarkar in Ramri Boy Chingfel Tura in Biang and Ele Tura Arot Nachu, Mizoram Sarkar Chona Pumpuini in Home Commissioner, UH Laleng Boy at Wana Soy. Clear to te, Card Harzibai Ule, Noel Vanel Wat Pui Gania, Voynaton Sintarkan Nate, Kim Chang Zokin Ngai Lang. Nimin Khan sub headquarters YMA Hnuaia Compound Committee te chuan Diakon Bungbula heroin hong sarian mana anei tu apu Seikholun heng sing care of til khogam heng sing Churachan Purnia in Chal Chumanin police te kutan lan ngalani anei tu apu Seikholun heng sing hi Thingdol Polytechnic building ratlan ke makhosame kani Government Scholarship College Zirlai Botany Department te chuan exposure field visit an neya hian Bu chang phai an tlotel boka an mani lo dong song tu pulalwat kima Senior Development Officer Gorgeous Agrovet chuan oil palm chungchang lo shil fe in phun atanga kumlia ara aseng thaiti asoi ara hi Gorgeous Agrovet Limited in an leirenga mase khola her khop thar chho alani lauti asoya oil palm shia khe kumtin metric ton tam tak thar chho chinani a Mizoram thlai dang chu kum khata voi khatbak ara lo lain oil palm chu thakata voi ni thar thai ni in asoi bok Oil palm kung Hnuaia thlai dang te po achin thei ni in Senior Development Officer chuan soya Michan khatin oil palm chin na a engma achin thei lo nia an soi chu an shat sian lo wang ni in soya bu chang phaya ngei po oil palm kara limbu la khui thei le adang te ching thata kathar chuak an oma oil palm ching tamjok chuan thlai dang chin kher tul an ti lo jok ani ati Oil palm in ram lei lunga ti chiat pha lava kumtin lo nei Juming cultivation in ram ati chhezok ni in soya ramdanga chon oil palm an ching na sel tuka thlaidang chi na om lo pha a har sat na an tok zok chin ni in soi Mizoram a chuan tuna oil palm chi na churam ngo nei atanga chutin za bial point pak bial pakhat vel chawni a kanrama oil palm chin theina zongsonga po hian Ching vek ma ila ramdangin har satna an tong hi kan tok ve phak lawati bok zirlai hi zirti tu pathumin an hova oil palm chungchanga zona an nei te chu an shil fia nga zel bok ani Assam Sarkar in Ramri Boyna Chingfel Tura in Biang nei le Tura arot na chu Mizoram Sarkar chuan a pompui ni in Home Commissioner Puich Laleng Boy chuan a soi Assam Sarkar Home Department in Biak chunzom an rot na chan na hi karkal ta khan thon ani to a chuti rualin minister pani in Biak chunzom le ma in Mizoram lamin Assamin atanei khosamruk pani te Mizoram chunga mi ngei an ni thu le heng khwa cheng ka chanchin le tu ma tanga an din mun a thelu te chu state sarkar pani official ten chip chair takin soi ho le phot ni se ti in an rot ani Assam in arot pakhat regional committee din chungchang chu Assam Chen Omram Ribuai an nei puidang Meghalaya le Arunachal Pradesh Sarkar te na regional committee an din chan le atang kai na te soifia turangen mek ani thu soibok ani CADC asumti ching pen na om chungchanga CEM Hlui Kalikumar Tongjangia Chu PC Act Court in Thiam lawa chantira naktu ka shem na apuangang Court thurem na chu Kim Chang Puzo Ming Thanga Under Secretary to the Government of Mizoram District Council and Minority Affairs Department chuan Chakma Autonomous District Council chunga mason na tur sumpai ching pending e lang thua ni somni paruk thasari sang ni som pariat khan Anti Corruption Bureau a thubwai theluta chumiyang chuan thubwai zia lu ni in ACB police nu chuina a tarlan ni dan chuan non lapsable Central Pool of Resources Hnuaia kumsang ni pakwa changa sang ni som pathum chung khan CADC hian longpui ngat le kukur duleya kho inkar kong siama turata na voi khatna cheng noi zathum somriat pani point pakwa pariat dongin achum ni na atan noi zathum somriat pani point pakwa andong le a
atung thum na atan nuai zathum somruk pathum point pariat andonga hetata na ansum don hi avain nuai sangkhat za somni pakwa point pariat panga z ani heti la hian Kalikumar Tongjanggia hi chakma Autonomous District Council a Chief Executive Member ani a poisa khoi ching pen zongzong tarlan hi cheng nuai za somsari pakwa sangthum za sari somsari le pathum z ani Aizawl District Court Special Judge Prevention of Corruption Act Dr. H.T. Silin Chana chuan Chakma Autonomous District Council CADC CM Hlui Kalikumar Tongjanggia eruk thubuaya voin khan thiam lawa chantira Special Judge chuan KK Tongjanggia jera dalu ngal turin ati a naktuka shemani dan tura puang don ani KK Tongjanggia thubuai chu CM ani laya CADC Executive Secretary kam DDO hne na tanga kongsiam na tur NLCPR fund cheng noi za somsari pakwa point bial pathum an party campaign fund le an party sen so atalan la kani ti atar lang bok heti un lai hian Changma District Congress Committee President Anitel ani Mizoram State Women Commission chuan Mizo Mei Sarawak live sex video hluar talutuk sungchanga mala a chhuichiang turin police le thunei tu dangte angen na chu chak takabo zui me kani Mizoram State Women Commission Chairperson Pilalom Chung Soidanin social media moilo taka Mizo Mei Sachan khat anom chinna police le thunei tu ten man la meka heng ti ching ten until ti chin chulungin tan theina khop swala ni ti anshia chu Mizoram State Women Commission du dana ni ti asoi Mizoram State Women Commission Chairperson chuan hetiang konga hian film khorangai ti po asoya an le khazirna a tuna chena omtu awangin no pangjok te thlengin mobile phone ang call fur to a chumia chuanu le paten mani fate an en call na theitop chwa chu hle ati Mizo Mei Sachan khat social media moilo to ka khosa chin te laka action lak nge commission le police in than ti thu soibokin chumi tur chuan theitop chwa zela ni ti asoibok Mizo no pangle tlei rol taksa lang na sang chi te mi pan mei chian na mi shwai kholo thayang chi te chu ti lo tur ani ti shachiang fekila kan duwa Christian no pang nula let langwal ti atana moilo chu simse kadu takzet ani atibok State dang le ram dang atanga Mizoram ron lu ten ram an leina sathu athang na sa a in som nga sak theina mun khata omkho ma tur ram anzong ni in ansoi Center for Environment and Social Justice chuan ram leile sha chungcha nga dana nga hmala turin revenue ho tu te an nge na voina revenue secretary commissioner ni bok ne na ngen na an thlena an tarlan danin tunla hian chan sang sanga wanga state dang le ram dang atanga Mizoram ron lut ten ram an leina sathu athang na sa hle a mun than khata phei chuan in som nga sak theya mun khata omkhom nan ram anzong ti an shia ni in an soi Mizoram chu zo chi peng ram dang le state dang a omten anin puyani ti an pom chuan keini po in kan pomati a ama ero chu chan sang sanga wanga state dang le ram dang atanga local te hian Mizoram in real bol dan le khotlang kalphung an zom turani a Mizoram dan puile atwaya dan sang sang te po an poisa in an za turani ti in chutiang om tura kan be se ni ero chuan keimani pon kan ziranga ya khotlang dan le ram dan ding lai te kan ken ko that ve le angai thung ti in thu chuan siam bokani dan ken ko khau angai hle ani ti antar lang bok hengram leile ashal chungchanga hian ashal tu le alei tu te hian the Mizoram Land Revenue Act sang ni som pathum bungkwa section somkwa pariat clause 1 to 5 nasatakin anbo chhia ti tarlang bokin hei hian Mizoram in real bol na apal zutin aza lo anti tin heng kho khat dai in bo khom tum na om anga lang hian chibil angzong in bol shan na le in lak shan tum na athlen theya arang thei ang berati to vat angai ni in thu kan dong dan tlo chan tur thata kan nei chunga hetiang ang thil ngoi bo san hi thil thiang po ani lawa chuwangin adu du in raman shal le an lei hi he dan hmang nge ya ti top tur hian an nge na tunchina ram le le shal hi dan hnoya kalpui to turin arang thei ang bera hmala turin an ngen bokani ti in an tarlang Mizoram UPC hnoya thalai ti into khom na lian ber PYD General Income pui voice of ni pasari na ser chi pa nei chu ni zan khana chiak
Mizoram UPC hnuaia thalai te into khom na lian der PYD General Inkhom pui voi somni pasari na serchi banaya hian palai sang thum chuang an kala nakoma inkhom pui le na munatan kor tha an thlangani serchi PNE veng leise kot mora PYD General Inkhom pui a hian inrini khan pandala khom pui palai ten ro relin an thurel langsar zinga kumsang ni somni pali chungin PYD General malak na in thalai te ezon na kong dap sak ni ro seti te PYD General malak na in counseling center din nge ni ro seti te rui hlo ngai te pual chonghai chongtai ruwa nei le zirlai thiam thei bik sumla mahar sa le education board kaltlangin scholarship fund ngai tua sak ni ro seti te chu nakuma PYD General Inkhom pui nei tur chu kor tha khwa nei an rel bok ani tun tuma PYD General Inkhom puya hian palai mi sangthum zali velan kalni a chin chia ni a PYD shwai tu chuan mi sangthum vel len na pandal an saka inkhom tur hi an leng lo hle ti soin PYD General Inkhom puya nei to palai kal that ber pol ni an sha thu an soi boka inrin ni zana tanga pandala inkhom nei pandala inkhom an nei a inkhom an tam thin hle ani ZPM PSC member Pulal Manpuya Punte chuan Tuirial Haidal project awangin MNF le Congress hi anzak le turani ati voin thochan ni khan ZPM chuan party office a chungin khoman manga he hunna thu soitu Pulal Manpuya Punte PSC member chuan kun thok tu te ezon naram chimpil tira compensation tam uchuak ne na Tuirial Haidal project min hlui tu le manto taka eng min leitir tu MNF le Congress Party te hian in chhuana turan nei lova anzak le zok turani ati Pulal Manpuya Punte chuan power chungchanga asiam chwa dan tur dik shemang si lova anin soi siak le infak siak vak rengot hi apoi tak zeta kalphung dik le rammi pui te that pui tham khwap turin ZPM chuan policy mumal tak an neya tlong mat tui vai le chim tui pui te chu Haidal project siam tura an ma chhop te ani thuwa soi Haidal project hi state in a siam thei lo chuan a siam thei tur power corporation hne na an pe thina ma se siam manatama wangin state dang chuan power corporation nen in rem na MOU mumal tak an siam thina atira state chanpua za som pani ne ma se kumsom hi panga nuwa za som nga an chang thina kumsom nga nuwa phei chuan power siam chwa zong state chanpua ni turin MOU an siam thin Mizoram ero Tuirial Haidal project power siam chwa za som pani bak engti khuna po chantur kan nei don lova Tuirial Haidal project kan ram kan siam chwa nge atang ero chuan unit khat cheng ruk point pasari panga vela kan le angai ta a party pani ten in chwa na le in soi thei nan tak an manga ani na taka chuan zak le zok tur an ni ati ZPM an sarkar chuan an soi tak angin heng lui te hi an khwap anga akal phunga dik don awangin mantlom takin eng Mizoram mi puiten an chi thei don ani ati khazong kha chan chin thar kan ti chwa thei ni e